vya kuvutia na tena vya kushangaza, lakini huwezi fananisha na upendo wake. Nasema kuna vitu vingi duniani vyenye ladha, vya kuvutia na tena vya kushangaza, lakini huwezi fananisha na upendo wake. Nasema mpende Mungu wako siku zako za ujana, usimwache siku zako za usichana, uende naye siku za maisha yako, za maisha yako wewe. Nasema mpende Mungu wako siku zako za ujana, usimwache siku zako za usichana, uende naye siku za maisha yako, za maisha yako wewe. Ikitokea mtu akakupenda bila dhamana, mshikilie, vumilie, huo ndio upendo wa Mungu Baba. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Vyenye ladha, vya kuvutia na tena vya kushangaza, lakini huwezi fananisha na upendo wake.